Hi guys, welcome to CVR. My name is Corey. If you don't know, welcome to CVR. And by my friend Peter in Gelijke today. Guys, I have catch a nice seambass, a white seambass. It's like 30, 35. Peter got two seambass, like 40, 45, and his other one is also like 30. But the point is now, Peter have got 52. I got 75. But guys, I catch another fish. It's a eagle ray, and a lot of guys think about the eagle ray is a duckbill, but it is not a duckbill. It is an eagle ray. And guys, we look for the fish. It's not so easy, and yeah, you can see the water is so clean. It's a little bit cold, but tomorrow is the rain and also the storm and stuff. But guys, yeah, but I'm gonna know you if I catch some more. And guys, and yes, but I see you later. Dit is een cola. Die komt bij. Skinny. Oh, dat is mooi hoor. Waar is die daar, Corey? Oh, sê, manne, ek het 'n mooi seambass. Hy is seker so 40, 45. En manne, op my webwerf en dankie sê op my Facebook skylight en die nuwe katrol. En manne, kom ons sit hom terug, kyk ek of van nog is. Lekker groter in. En ek wil net vir dankie groot, dankie sê vir die Eenhal circle, ja. Eenhal circle, manne kyk hoe so mooi geraak. En kom ons gaan kyk of waar groot is. Kijk wat ik vertel vanaf. Dan kan ik nou vertel mannen. Dit is een paasaas. Hulle sê dit is 'n baie goeie aas, dit is 'n rooiaas. Ja, maar jy moet kyk hoe lekker binne. Die eerste keer wat ek opstel, dit is my gesê dat dit is 'n paasaas. Dit is net so goed soos rooiaas. En ja, maar manne, kom ons kyk hoe lyk hulle binne. Ek het nou 'n mes, hier sit paasaas, kom ons kyk hoe lyk dit. Nou sê manne, dis hoe die paasaas lyk, net soos rooiaas. Soos wat julle kan sien, daar is sy kos. Ja, hy is leeg, Corey. Ja, hy is leeg, maar gewoonlik kry jy paasaas vir aas, maar hierdie een is leeg. Ek sien net waar gaan gooi nie, soos wat julle kan sien, jy moet altyd kyk na die water, jy moet kyk na die stoel met goed, maar ek het sien die water lyk mooi, ek gaan net die voor gooi, gewoonlik is die seambass hier voor, en ja, maar kom ons kyk, wat gaan byt.
Wat is daai? Oh, dis 'n eagle ry. Vat hy 'n bietjie lyn. Ek het net die lakke lyn gevat. Op met die kantoor manne. En dit wat jy kan sien met die 15 voet skylight. En ja, kyk hoe mooi dit is manne. Gaan jy die hoek uit al? Daarse manne, ek het die eerste eagle gevang van 'n lang tyd. En ek het gevoel iets vat lyn, maar ek het nie geweet wat ek het nie. En manne, ek het 'n one circle van 'n dringelyn gevat met hulle nuwe katoen en die 15 voet skylight. Manne, wat lekker is hierdie om te fight met hulle nuwe katoen. En manne, dit is regtig 'n nice patrol. Hulle moet hulle patrol draai. En manne, hierdie is sy allerlei groter en die eagle. Maar kom ons sit hem terug manne. Ja, hy kan veel nog. Manne, kyk wat is dit? 50 punte, né? Ja, en manne, kom ons sit hem terug voor hy nou hy gaan lekker voel manne. Kijk Ja. manne, al wat jy doen net, jy kan buiten. Oké, gebruik die water, sleep hom. Waar is hy? Waar gaat hy? Ja man, vir Corrie maak dit nie saak of dit nou 'n steenbras was of 'n kabeljou of 'n eagle ry nie. Alles is in dieselfde kategorie. Hy het iets gevang, 'n mooi vis. Hy's happy. Ja, check hoe mooi is daai. Nog al kwaad nie. Ken jy kabeljou? Netjie. Ja. Nice, Kaki. Ai, yes. Vai meter com retrocesso. Kom, Igor. Hey, 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 hey. Daar gaat hy. Hi guys, I'm here by Vita. Yes, welcome to CVR Vita. Dankie Corrie. And guys, Vita have another what series or what? Ja, klein steenie. Small series. Yeah, but he's coming for me. I have 70, what? 72? 75. 75. 25 vir steenbras. Vir een van die rede 50 punte vir 'n eagle ry. So Corrie is op 75. Ek is 73 steenbrasse, 75 plus 3 klipvisse. Yeah, 78. and guys, it's fun, but yeah, we remember we make some points and also like fishing stuff. Like clippers is 1 point and Skarma is 1, and if you get a shark and stuff, it's like 5 points, and the eagle ray is like Ons wil net daai goed vang. Ek sê vir die mense wat ons wil. we want to catch some haljoen guys and also some size sierra, but Wat is die ander ding? ja. Die ander ding. Baie lekker. Oh, guys, I'm gonna show you later what is that. There's a new
ask what we what you can catch like by a fish and stuff. But yes, see you later. Ja, ons praat van mosselkrakkers man. Oh, mussel cracker guys. And yeah, mussel cracker and also Steenbras, Bellman. yeah, nice Bellman guys and So lekker. yes. Oh, the nice worm. And guys, we're gonna see you later. Hopelijk is de Bellman. Wat is het? Steenbras. Kijk aan mannen, we hebben nou nog een steenbras gevangen. Hier is 25 punten. Kijk aan mannen, klein series, klein series. Nou, gelijk is ook hier vandaag. Gelijk is welkom bij TBR. Hallo, hallo, hallo. En mannen, dit is zo'n mooie dag, dus wat gelijk ik zei, maar we zoeken nog steeds die vis, dus wat steenbras, mosselkrakker, galjoen. Ja, maar nou, ons het al steenbras, maar het is kleintjie, gelijk is ook al een steenbras, maar het is klein, maar ons kyk, ons hoop ons gaan een groot vis. Wat is Kijk. Maar toe. Ja, dat is direct krap. Direct krap. Ja. Mannen. Lees hier niet. Als die mannen, als die visie wil byt nie, brang ons sommer met 'n lekker vleisie. Ja, dat is lekker vlees. Ja. Ufate, vite ufate. Het is zo erg gemaakt, dus een beter side. Een lekker plat getrekt. We bezig met een choppie. Ja, eerder. Komt eraf vast. Het was wel van zien. De vorige vis verloren, mooi vis geweest. En oh, fijn.
Wat gelijk jou mooi vat gehad. Ja. Dit is een klein steenbras. Voor je nooit alles wijs. Maar dit is een klein steenbras. Ja, maar als je kijkt wat gaat is man. Ja, zeg. Hi guys, today we have a nice boerewors, which you can see if you want. It's the best boerewors in the Western Cape. If you want the boerewors is in the winkel die verkoop het is die blou bakkie, so hang sy naam. Ja, as julle wil het hê, is die beste bos in die Ooskaap. Lekker manne, dit is nou lekker pode. Daar is die manne, Berkeley Akonda. Ja, is nogal lekker om hierdie stof nogal te voel. En ja, dat is nogal, weet je wat is het niet? Maar kom eens kijken. Maar weer is het de size first. Dit nooit. Kijk maar, een mooi seemblaas. Dit is nou een mooi seemblaas. En sê, zit hem terug, hy moet so 60 cm wees. Maar is 'n baie mooi seer nie manne. Ai man. Okay guys, it's all from today. Yeah, I think I have won today. Yeah, but it was fun. The day was fun and nice fishing with friends and stuff. With my friend Peter and my friend Clarky. I just want to thank you for Peter and Clarky for today. Yes. But guys, we're gonna see you next time. And yes, drive safe and be safe and enjoy your weekend. And I'm gonna see you again. And I just want to say it all for CVR guys. Thank you for watching my video. Sorry about last time what I do the video was just clippers what I catch, and I hope I was catch a balloon or some stuff, and my brother's son also, but yeah, he had a fish on but he broke off. Yeah, but I have a fish now here on my channel. Just small seemblaas, but I hope we have catch some size seemblaas, but it was a small seemblaas what we have catch. Even an eagle eye, it's a nice eagle eye, but yeah, I just want to say it for Victor. Thank you for the day. Dankie Corrie. En ja, en dankie vir wat ons lekker saam vis gevang het. Ja, ek dink dit is gewend vir dan hoor. Steenbras en eagle eye. Ek het die eagle eye gevang. Ja, wat het gelijk gevang? Eagle eye, steenbras? Ek weet nie hoeveel nie, maar ek dink ons het dit nie wen. Ja. Maar ouens, dankie vir die video's wat julle gekyk het van laas. Ja, jammer vir die klippers en goed wat ek
afneem met die goed. Ek het hard probeer, maar dit is maar vis van ouers. Ja, ek het maar hard probeer om 'n vis te kry, maar ek het nou niks gekry nie, maar dit is so vis van werk. Eendag kry jy, eendag kry jy nie. Maar ja, Draaikie, ek wil net vir jou dankie sê vir vandag. Hallo Corrie. Baie dankie vir vandag. Plezier, man, plezier. Lekker om saam vis te vang. Ja. En ja, maar ons sal weer goed vis vang. Goed. En ouers, ons sien julle weer. Cheers.